Hakawi ke jingja accident kawi kali Maruti 800 kabadon ya registration number ML04B6931. Kala lej benrung hakrum ketrak kabadon ya registration number ML10M1007 kabadang yang harut surok. Kani kalaja hakajan mit singsa jan hakapor kumba praba JAA. Ka kubor kaya tu baka kali Maruti ka bakit sok trun kadang ya nakasurok service lane hakibenta jong kasnong maudiang bat temu ban kiu syaki benta shelong. Kala lej benten rahi na din jong kate ketrok ka bakit sit kabayang harut jong kate kasurok service lane. Syuk-syuk ka kubor ka bayo lum kaya tu ba unongnya ka Maruti 800 udan hapedeng ke jing syok samthia bat uklem yu isu ya ketrok kabayang harut surok bat ulalej benten ra na din kate ketrok. Hakini ke jingja unongnya jong ka Maruti 800 ulaman saujur bat lapen kit no ya umar mar syaki jaka sumar. Bat hakaju ka por na kaliang ki pulit ka nong po ru kilapoi hakate ka jaka ban pendong ka jing tokin. Ano lalangka? Ano lalangka la de la saido. Buat ni dia bilang saput ni. Balik lapor. Hey, jangan tu bombar ni. Abi rukun dari kamu. Kalau langsung dah. Kaki dah kau turun ni jalan. Pas dia.